ibintu bizorangirira ndabona umudanda atagore ku munzani arira ati noti zo kugore ku munzani arabitunze n'ibyo mbega wowe ubibona gute jewe ibyo nibyo mbona oya ngira wewe nibyo kuba urabibona gute umugore n'umugabo ntibikunda naho bakumvikanira nta n'umugambi ntibikunda bandi bararushe mu kabare urabibona bita umunezero ikirori ku isi wowe nawe urabibona ibyo bintu bizoherera hese ndabibona nengana umunezero komesa irati noti rero kuvuga butumwa araravye bamwe basorekera gusesa araravye bamwe bakira gusambura nabo baramuteye umupira arakomegeregeregeje rero mukabayeho ko biyumvira ngo nuwishwe n'inyota wowe nawe urabibona ibintu baba baratwanya ahantu yoba byarakubayeko sindabizi yoba arinde kabiri ine ndabi uvuga butumwa ntarambikwa arashishikara gushingira na Yesu arashika no kubona kuri kopinaje ati turakunda antasa urukundo aranje nopfa arabasengera iranka ameza ati byo ntumbarire mwebwe mwishwe na kigoyi reka ndakurabire ayo kumuguraga abantu muvuga butumwa nawe ati numiye kumwari Yesu bijambo amafaranga sibyo baranse kumwumviriza kabona umugore ntibamwumviriza kandi rwakiza itongo ameza ntiyamwumviriza aramugwiriza inoti Kristo muvuga butumwa ararahiye arambaza Imana yo mw'ijuru tuwotabaye aba bantu bokijije aba bantu niko batamwumviye bizorangirira reka yemewe kubibona ubona ibyo bintu bizorangirira hehe araririra Imana ati nyabuna babyumve nyabuna mutabare umukuza mukabare binaje birarembye twishyere mw'ishuri ahoranga ababyeyi barungika abana ku ishuri ninde yorerera umuntu bigakunda ibintu n'ibiki bisabuke amaherezo yabyo naya genda kwisi icyo kibazo wowe nawe ubibona gute Imana irangirira imbabazi Imana irangirira imbabazi ko narara mu kabari Imana
uyu munsi nava imbere y'Imana cyane wowe sabwe nyagasani uri hehe sabwe Bikira Mariya mahari cyangwa mu mahoro samahoro reka undavye inyuma wokwibaza Diane Serekeye hajya wokwibaza ngo ni nziza nawe ndani n'amagufa gusa jewe n'amagufa ukubona nkuko reka cyangwa yagize iki tinafise yagiza sinzi ko ndi mbere nakunda kurara mu kabari nishinga kunywa za karibu ariko mana jewe nabona najugwara je nikahira amahoro nabona najugwara nuko imwera karibu imwe nawe nakachanga n'amafana cyangwa ntawigeze gusoma ijambo ry'Imana canke wumva ko imibiri yacu ari ngoro zamwemeye iby'ukuri kubw'ibyo wakoze ijambo ry'Imana ntibesha buri wese azabona icyo yakoze ingero y'icyaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana ubutumwa budashira wihangane rero kuko ugiye kuraba ibyo wakoreye ibi ni bige umudayimoni narangiriye ikigongwe sinzasira kuwakariye umusoro umutima n'umutekano dasi nyakubahwa mutagatifu mwiza mweranda nyagurira kumva bakagutangaza ndi hano dasi jewe naje narengutse dasi amahoro mutagatifu nyagura kumva mweranda jewe numva umutima menga insinga zose zacitse ariko by'ukuri mbona menga hano hantu hasa neza ariko numva umutima wanje wacitse jewe kweri numva niyagiriza bashikiwe inzoga zose iyo zahabiye narazimaze ukurana mu kabare abakobwa bose barabanje gukina akamari byose byari ibyanje ariko amwe wongera ikigogwe jewe ndapfuraye ntazosubira narumvise kuri n'Imana y'amahoro genda gusabira ikigongo dasi usabwe mukaba mwerana hari aho wigeze wumva canke gusoma ijambo ry'Imana ribuza ibyo kuborerwa n'ubusambanyi no kwivanga mu zindi ngeso zigiye zitandukanye nari nibagiye nagira ndaguhera ariko sinaguhera ego nabyumvise ndazurambabarira n'ukuri mu by'ukuri icyo Imana yavuze ntigihinduka wari ufise amahirwe yo kwihana ukiri mu isi ariko kuko umaze kugera imbere y'Imana ntakigihindutse ugiye kwakira icyo wakoreye kuko Imana irakubwira ngo ntabwo nigeze ndakumenya Mana sinzongera Marina ijyanye ubehene jewe sinzongera doca yo no mana no kagasibwe kagakoshwa kadayimoni kampenda ubugiye imbere y'Imana ikiri urubanza tutari kumwe kakambwira ko tuzobana hose n'ababizi abana gahaye ariko Imana narumvise ba pasitori bavuga ngo ni Imana y'imbabazi je irabizi
urabizi yuko atari jewe ijya nzobe sinari kuyihangana Muvike sibyo nana Muvike na mahoro ndaciye umubwira byose amahoro dunia byarancanze nahuye n'akantu mana ko gatumye garagara imbere yawe n'amahoro usama ashi ni hatari Muvike wishinjuki mana jewe kweli je nishinza icyaha ababizaramu bandi bari kuyihanganira yararyoshe inzobora wihabye ukanabye byabaye baramunezero akanya turabageze imbere yawe babutse amahoro barambwira ngo senge ariko sisenge ariko mana nikajya kampenda n'ibindi bihendo binumva ariko hariyo n'ibindi byiza nakora barigara ibyo byose ntabyo byose byawe je narafashe abagwaye nta muntu agwaye ikivunja naca kuzinda kimukure umuntu ashonje naramutwarya mana je nari umuntu mwiza ako niko kancaga konyene Muvike jambo ry'Imana rivuga ngo ukora cyawe si umuja wacu ariko by'ukuri nta kindi kintu kimwe gishobora kudukiza atari amaraso ya Yesu by'ukuri bizera neza ko iryo jambo ry'Imana basoma ngo kuko Imana yakunze abantu mana ibi ni biki imbabazi z'aho zagiye wakira impembo yawe Diane Sabwe na mahoro ariko kamani wanawe bamahoro gute na nyamugabo wanje ntazi yageze mana ndakwinginze umbabarire mana nishinze amatako y'inkoko mana nishinga kurya ubukwavu ndagusabye mana umbabarire umugabo nyamugana kabiri nazana umukanga sinarabira atampaye ibyo shaka twama mu ndu ariko mana nibyo byose nabikora narasenga rimwe narasenga n'ukuri mana ndakwinginze umbabarire irya none basi tumuruge nkaba bamuvuga butumwa agaruke basi sinshobora kumwirukana ntawigeze usoma yuko by'ukuri umugore mwiza nububaha Imana kuba utafashe mu minwe icyo kintu ubeho ubuzima bwubaha Imana bwubaha umugabo ukirengagiza ubusambanyi ukabyihoza ukabireka kuba ibyo utabishoboye imbere yawe umuhungu abizeye Kristo utizeye Kristo wese abakozi bawe jewe byombere mu ngabo amafaranga
amafaranga ntahaye abavugabutumwa wari umwambaro kandi wonzana imbere yawe umwambaro wawe Daniyeli barakumbwiye kuri Imana y'imbabazi barakumbwiye kuri Imana y'imbabazi urandeka wenda bizi wewe urandeka narafashije Daniyeli n'amahoro sabwe mukama ndarengutse Daniyeli n'amahoro munda kiraduga ndacumba munyera ndacumba oya samahoro nukuri si cyane kubera iki Daniyeli atari amahoro jewe nakora business kandi abavuga butumwa narabafasha mugabe cyambabaza nabafasha kuyonga apfuye abagenzi banje inzane naragoreka mama ngo nungutse ngafashije abakozi b'Imana kumbe bwari uburyayi rero sinigwa ndakwisigura nyereka basiyonja je nigiye Daniyeli nk'ukuri ukugunda n'ikizosi oyangirira imbabazi nubwo uko wagiye urabwira ubutumwa bwiza ntibumva barakumbwira kuri kandi by'ukuri abumvise ubutumwa bwiza bose badagomba leta izosi by'ukuri bazotabaza batagira gutabaza kubw'ibyo rero by'ukuri imbere yawe niyo wakoreye gehinomu sangwa gehinomu yawe imbere kuko jewe n'abamarayika ntitwigeze tukumenya Arera numva amahoro atemba mu ijuru umushima wuzuye mu mutima wawe Vanessa mwana wanje sabwe papa Vanessa mwana wanje nkunda sabwe nagomba ndagushimire kubw'uko wabonanye nanje wacanye nanje mu bibazo ukagenda uratukwa ugakubitwa urwana rukorera kw'Imana mu buzima bwawe nagomba ndagushimire ndagukengurukire imbere y'ishengero n'imbere y'abamarayika kubw'uko by'ukuri wabanye nanje kandi ukagwana turakwakira mu bwami bw'ijuru turakwakira mu bwami bw'ijuru bakuvugiriza imbunda ya marayika bakuvugiriza imbunda ya marayika tunezerwe gukora cungu tunezerwe gukora intambara yawe